Kaunti cionthe cia nthiguru ya Kenya. Rĩtwa rakwa nĩ Dennis Mutuma kũgwata ũgeni tũtegere manto kathumba ndene ya nteto cietu cia thaa mũgwanja. Twambirie na manto jegie utongeria twarekere kire gĩcigo bunge kĩa Buri nĩ arĩa MCA wa wadi ya Kĩbĩrĩtia Mheshimiwa Mwirigi na atumĩrĩte na kũharĩria kana kũrita uge bwawe bwegie manto jethiritũkenekana ndene ya kaunti ya Meru ja uandĩkani na bobo ni nyuma ya gavana wa kaunti ya Meru Kawĩra Mwangaza amwe na mwandiki wa kaunti hizi kwithirwo bakiregana na itagaria ria wandikani ndene ya kaunti ya Meru akiari Mwirigi na ugete ate kuringana na budgeti ire thiritwo irio itikwitikiria antu baberu bethirwo bakiandikwo no ntugutu mushara jukethirwa jukioneka jwa kubaria bobo ne buuge bo Mheshimiwa Mwirigi kuma Ntere cha Kĩbĩrĩtia. Ntukucherwarwa itwigitwe kwina siasa nene kwina issues nene ciegie wandikani buria buratangasirwa ni County Public Service Board wa department mwanya na ndona ja mukaririgiti uria urario kabere wa budget committee mpejane weru wa budget uria kari na situation yongwa ira indene Meru ni untu bwa kurigaria muno riria County Public Service Board iratangasire ngugi ni uma ni independent body lakini ngugi yayo iko recruit ite andikanaga department ire andikanaga kana rwangirwa rwandikanaga no rwangirwa public service ndene ya county executive na nontukinya bondi ya recruit recruit enenkere IT ngugi public service na public service no mwanka ithiro ina muchara jwa kubaria number 2 no mwanka ithiro ina ngugi iria bakarita kwa wikyo gitumi kwithairwa kwina obatu na kwina requirement ya ati use and department iria kwenda ariti ngugi iyejane demand yeyo kana erombale yayo kire executive ikarirwe nthi ni muchemani ojwa CEC bonde ikurukwe iria ri muchemani ojwa equivalent na cabinet meeting ikurukwe resolution inenkerwe County Public Service Board. Public Service Board ni ndigaritio muno nuntu bwa gutangasa ngugi gutena condition. One, baigwetie budget ni yakurukirwe and it is true budget ni yakurukirwe na michemani ya budget yonthe ndakaririte budget ije kende kuruka ndichia lakini budget ni atethithagia tukurukagia budget estimate irombale yakwa imbije County Public Service Board na mankau ja kwandikana ni untu bwa mbeca iria bona kiri antu baba recruit inkuigwa kinya kwibo bareri mbeca already inkwenda kwira Meru ukanenkanira kinya ndururu eku na promise ya kwandikwa no ntungugite tangasi na njirera yerekene wa chini vovu nio ukeja kulira ukiuganga no tere ngirichi akwigana jonge ndaigirwa akiugana nenkanirite ngirichi yawe magana jaire andikwa nas what is all this ngugi ibati gutangaso na njira era yerekene Kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki na atumĩrĩte na kumeneria bunene nkuchanira chethete chigikujirwo gatagati kama governor amwe na ajumbe kire manto jekiwa kana kire manto jegio waki bo barabara ire chethagirwo chiri ndene ya kaunti akere kire mathiko jamwe Ntere Chichogoria kire kaunti oyo Tharaka Nithi Njuki na ugite ati nkuchanio ire chigikujirwo gatagati kama governor na ajumbe kire manto jo thondeki bo barabara chitumite barabara ingi kethirwo ite kuthithwa na nkuruki mtoro weta na mbere na kumia ndi mwananchi wa kawaida ura withagirwa agitumira barabara hizi. Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki ndameneretie ndwaira yethiritwe kiendelea gatigati ka bunge na mangavanaci guku Kenya akiugaga kaba guchindanira noho abati kuira maendeleo maturani. Kumekuwa na competition katikati ya Council of Governors ama magovernors na the counties na bunge ya Kenya.
kushindania vitu ambayo inafaa kuwa ni nani atapeleka maendeleo. Ila wananchi wenyewe hawataki kujua nani atapeleka maendeleo, wao wanataka maendeleo. Gavana Njoki akiuga ndwaira nene gatigati ka bunge na mangavanasi ikumenya ibarabara iriku ibati kumenyerwo thirikari cia kaunti na iria ibati iri kumenyerwo na bunge guku Kenya. Barabara zetu katika Kenya mzima zimechorwa kwa sheria ambayo inaitwa Kenya Roads Act, ambayo inasema katika Kenya mzima kama Tharaka Nithi, hizi ndizo barabara za national government na barabara za county ambaye zinafaa kutengenezwa na pesa kutoka two different levels. Alafu ile pesa inafaa kupewa hizi barabara inaitwa road maintenance levy, huwa inatolewa kwa petroli wakati umenunua petroli. Hata ukinunua mafuta ya taa, kuna kodi inakatwa inapelekwa kwa ile pesa ambayo inaitwa na Kenya Roads Board. Alafu hiyo Kenya Roads Board ndio inapatia counties pesa, inapatia constituencies pesa, constituency inapatiwa kupitia kera, na sisi tunapewa na Kenya Roads Board. Akiuga gukurukira ndwa ino bunge ibarigirie mbeca ira thirikari cia kaunti cianengagirwo inkiama ya Kenya Roads Board cia kuthondeka barabara, na kuga ngavanasi babati gutumira mbeca cia kaunti kuthondeka barabara ino gionto kira giatemire mangavanasi bathikoti na ende nkurukia mianka yire mbeca cia kumenyera barabara imami banki no ntubwega mbariri. Wabunge walienda wakafunga, wakasema ile pesa yote ipewe wajumbe, counties watumie pesa ya county. Na ile tangu tuanze devolution, ile pesa ya kutengeneza barabara za county ile mingi utaka kwa Kenya Roads Board. Na kwa sababu hiyo tulipelekana kotini. Sasa kuna kesi, pesa ya barabara imelala kwa bank. Badala ya kutengeneza barabara, kila siku tunavinyana hapa, ile pesa kidogo tunaokota hapa ndio tunasema tunatengeneza barabara nayo. Unaona barabara za baba yao zimekwama, zangu zimekwama, na pesa imelala kwa account kwa sababu ya case katikati ya wajumbe na watu wanaitwa governors. Ende Gavana Njoki augite ndwa ino etibatiri na kuromba Rais William Ruto kuthongela kingo yomba kuthira. Tunasema those are necessary wars. Kwa sababu hii ni mboga ya pili. Tukiwa pesa inapitishwa inalala. Tunaomba National Assembly na Council of Governments na President agree tufuate vile sheria inasema. Wale wako na barabara, kama wale wako na barabara ambaye zinaonekana kwa ground, kama constituency iko nayo ipewe pesa yao kulingana na vile barabara zinatoshana. Kama ni county ipewe barabara zake kulingana na vile zinatoshana. Lakini hatuwezi introduce sheria katikati ya kupeleka pesa pahali ambapo hakuna barabara ambayo inatoshana na hiyo pesa. Noe mubunge wa Maraka Reke Mbiuki ura wanaoya kurikia thoni giki kia mathiko akionekana gucokeria Gavana Njoki na kuga katiba ya mwaka wa 2010 ni athurene bwega ii barabara iriku ibati iri kumenyerwa na bunge na ni iriku ibati kumenyerwa thirikari cia kaunti. His Excellency the Governor kia ya barabara na ni kuja tumukurukia katiba yetu ya 2010 mukungani tuwaingiwe najua kaiwa mukuru na mugekuru wewe baruta ngugi fulani barabara ya kile class watu wako na barabara ya national na barabara ya county. Noe mubunge wa Mwekuru ndeni ya kaunti ino Susan Ngugi wa Mwindura wano kurikia thoni giki akina Gavana Njoki metho ko metho amugwate njara na kumutigira giti giki kia Gavana mwankani wa 2027. Mheshimiwa Gavana kuna bahati za kuendelea mzee ndio ipo kichuka na tumana tumwa ndio wewe mungu ukiwewe matioroka katika leo mtu alinde kana kagiro yote akoka nao bora mtakuja kwa yeye na lile kiasi mtu alioroka akanenge ndio yote atakata ile nenge mtu yule wana roho haraka huko kwa roho na kalenda kutoka Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge kia Marambi ta murimi wa mbogo. Biashara bathoko ya Lare ni bachumirite na kumeneria thirikari ya kaunti ya Meru
nikireba kuga ni kujurana koruko ndene ya thoko izi bakiaria na metha nzeto ya Meru TV ya biashara baba baria ni bomwe ya barabenda ya bikuria na bangi nguo ni bombere na bogeta ate nandi bare no gwa mirimo irereta kwa neru kocha kolera no ithiro ikiumira nterizi na gutigira akari ne bakwanga ikonera nande barombete otongire bo county ya Meru ya gutigira ne bakweza ndene ya thoko izi na kubatetheria kumetheria nikenda bakaritira ngugi antu ara kwethe kukethirwa kutheri abiashara bara baritaga ngugi cia kwendia into bia thoko mithere nguo amwe na matunda thokone yarare na ndini baumirite na muthuro na bagitetaga nuntu bwa thirikari ya county council ya Meru nuntu bwa buria bethiritwe babaitirite ngugi itibui nuntu bwa kubekera kirara kia mate gatigati ka thoko. Kirara giki kana kiara giki kira kindene gatigati ka thoko yarare nikireterete murukijo muthuku ndene ya thoko iji jura juthuku ngiti antu baba mwanka wa tegantara imoko na akariba mweni bathamire nuntu bwa kwithura murukijo ju tubetikiria methura bariku nuntu bora murukijo ju ingite twathranira ruko nantu anze mwana no bele narora muziathari agaya no thoko na kumera mbalo na ke yete kurikinya ina kana yete korakento atomi muziari kwa toga vena yongo na kwa to kinyi ntoma no te kinyo ntu kinya amba no zoga muzi atethie muziari baria nabo bomiritie gukara ndene ya thokone eje akuye na kirara giki nuntu bwa ntara ciao no ire ni bakuga kuri na ugwati bunene bwa gututhuka kwa murimu jwa kolera o amwe na mirimu ingi ireretagwa ni rukoruru na ndi ni bakuga bo bena ogwa nuntu bo no butonyeki bona bakagwatwa ni mirimo bo ndiare tibolare kuno twariera tokara ukimbolo na tutwere Toritangwe, lakini watuweka ngwera toritara tu toritandesa kekanso kila siku. Torea fote tuko sionde, lakini toko oro boto atairu ambese utotiwa. Toritete ngwe mwanka kwa tuweka batu ni kanso toritaira ngwe buru. Mbesa yu torita, misibati kweto ikera roko ya rono ntono elio kono o tokorianera kemboleo. Yani kwa tuweka inya torea utore nko nunkake yonto ya wanto abaroka inya kodama inya customer bate ko merunku makotore iko nunka no na ukora ukumeta kone batwe katoriari wanto ra ukumeta tore yan ko dani ya torwa ko da kone ina ginya rokora kuma na kengero lakini kwa bere ibatu kwire nako batwe rare Tako ete ukumwa. Nana watu kembeza. Alafu ende no kuona kaide kunungero ni rumba. Tote kwa hiyo kani mtu kwa kolera. Ende tote na kwa ete tue, aje tote na inya. Bakiromba thirikari ya county ibathurane thoko na kirara makiuga kiara gitibati kwithurwa ki thokone ibakuromba thirikari ya Meru county imbe kubeberia kiara giki aja na bagicwire antu wangi nikenda thoko iji ikethirwa iri thoko ya heshima na ina kumba gwita ngugi bwega nikenda bomba gucocuru bwao o buria bethairwo bakiriaga ontuku oni rokoro ni kona ya thomba gwatho ni kolera guo Customer bongo iburu bato thamite nonto baroko ibogere nya kolera kwitwa bakeka nonto no be bakase rukuno sirikare kaunti oinkwane to lwele to kari wa kari ballara nonto itonete thene inene muno kono lare onto to gona to nkumire nya to yori orore mathena ya thoko watweka to atinto bia to gethere ibirero imbori ibiyerwe watweka batu toritangwe cio muno theri barita biashara ojuana na baku beta mbere watweka uriri tangwe yani watweka ni amba kuritera ngwe turo bara tura tukuromba re turugwa kiboro gikite bati kuthwa kiringane na ntuthokone igisoro karo kenge nondo tukaba tukorera o mabungo tukaba tukorera tekenge ndona ndena mbume tamo kama bata utero ndona kiboro kiringane na ntuthokone kege kwiro kira gitumakite na gwa batu na buba atwire itukuona tukagwa tuimurimo korera na nyatura kwa mahikwero asema yatha na ngito ntungi cionthe ikuciaringaniro ikuciaranaira
kiara giki ni kinungite na gikojura gigatuika igite kijukagia kinya kanya karia antu bendagiria nontu muntu arija giteja mateau na nandi gituikite gia kuthangarania amwe na gikirita muruke jo muthuku muno. Bona mantoke boreo kere maisa yakwa yonde nditete nguge mitungu ngaitanguge murika ngaitanguge thimangi na mutindo otondo na kiboro kiringaneri na antu kiboro kigatogo kidakorera ke na gia tuthireria wonde uyu tumia tu muringire kura tucoka twenyereke muthemba yo bado tuliario na njira ni ara kinyanga lichiro ku tworo babetu itutethwe kuringana bora mwathani endete na tugiro kiao. Thirikari ya kaunti ya Meru ni kurombwa ni kende komba kweberia mateja aja na mpura kumbika mbere ya murimo jweja gutibuka antu ajarare na antu barare baga ura bathithia nuntu bakwithirwa untu bubono buthithike egita rionthe ja ketwera antu ange agwekwa na kinyakeria na antu babakara nuntu na antu bakara mbere kabaitio bacu ara bomba bakara kwa kuba kebora igico gwa antu ange agekwa antu bacokera batwire. Murithi wa banki reportera Meru TV kuma Jamirigone ya Igembe rare Nande manto jegi utongeria bwa kanisa nere nyuma ya Father Jackson Murugara kwithirwa akithurwa tawoga jukia kanya ka bishop wa Katholiki ndene diocese ya Meru aria akethirwa akijukia kanya gaka nyuma ya bishop ro ethiritwo ari ku Salesius Mugambi kurikia gweta retire na ndi akristo bakanisa ga Katholiki na muno ndene diocese ya Meru ni bethirite bagichumire na kurita ugebo mwanya bwegio garuruku bubo bura bweteretwe ndene ya kanisa ya Katholiki kiri diocese ya Meru. Mwandiki wetu Nteto Ndagara na ethiritwo akiriongira parish imwe ntere cha Tharaka kwaraniria na Kristo amwe na athenjiri ba Murungu bakanisa Katholiki nikendagwo na gutubangania rugono ruru rwegie ugaruruku bura bwirigiritwo ndene ya kanisa ya Katholiki kiri diocese ya Meru. Asante sinaja kulipa Baba kwa wema wako. Batongorete batere murugamiri paresi ya Mukothima Father Leondi Mwenda ole family ya Mukothima bombeta wekerana na gutaro kwa Father Reverend Jackson Murugara ta musikabu wa diocese ya Meru ngwera musikabu omweru ore muthure Musinyo Jackson Murugara wakiudhurano gya Consolata lakini asiariri Meru diocese Tharaka Tunyai parish batuja community ya Mukothima parish na tugwatanirite na ole family primary school emwe iria iri ndene diocese Meru twina achiari na arimo itukwira musikabu mweru ura muthure Jackson tukamurombera tukamwika marombene jetu tukamusupport na itugucokeria baba mukembu wetu nkatho nontu bakuthurwa kwawe kwao tukamwika marombene and we celebrate with the rest of the diocese of Meru, Tharaka community, Meru community na nthiguru yetu ya Kenya na kanisa yetu ya Katholiki yonthe na nkenene ne begatheria wa mwana konanya gwena nontu gwetagari ariri wende na ngatho inene muno nontu bakona tukuletera bishop we muyeru na tukamugwata ugeni na tumwire karibu tukimurombagira na maromba kanya ka ucokere Murungu nkatho nontu bwa gutwa bishop wa Imbia uraite go take over from bishop arariku Salesius Mugambi kyankaromba nkamwira twendere gwatanira aturutira gwira tabwa twarutagirwe nyano rongi na atu support sana ture alitwa ajali alitwa institutions sionde tia diocese of Meru endero tunga mkono tumukaribisha sana Mukothima aye atuketheri nyana na watane na babatiri betu barute wira bwega na Murungu amutharima mongerinya na endero turombera atio tukimurombagira korokie Father Mwenda gitambitwa kiri barabange gutigeri bagwatanira na kwigeka musikabu uyu na ditete ngugi muno ndene biuthurano gya Consolata na kinya ndene Meru na tukamu support itumwendete ituturana we kinye batere we have interacted with them kana itutura gusemania noe personally ndirasemania noe ndeta muriongera Sagana ndeta muriongera Consolata na intura muije for many years na kwa mtolitete ngugi bwega na tukamurombera tukamusupport na itukumwira karibi are most welcome in the diocese of Meru
na parish ya Mukothima na parish cionthe cia diocese ya Meru. Kuma gĩcigo mbunge kĩa Tharaka ngĩribotera Meru TV gĩtoka mbĩta Ndagara Waigũna. Yeu ni agutukinyiria mujia mkana muthieto nteto cietu cia Meru TV thaa mugwanja ntuku ya narua ende ndarikia na kumagaruka nkethiro ngigutiga na rugono rwa mwanya romwo mutongeria ndene ya kaunti ya Meru ujo wathikene ta Daktari Julius Mbijewe uria wari MCA wa wandi ya Mwangathia na nkuruki nethritwari mutongeria ndene ya kiama kia Nopeo. Julius akethirwo agikarante kurona mwandiki wetu ntatu murithi waba ethirwo agitariria rugendo rwawe rwa gisiasa na kinya muturire jwae ethirwo uri na ntuku njega. Jukia rugono ambiriria gya kuma nthigurune muno aria nturene aria ethagirwo agitithagia mungerere atumwa ni thendene ya maketi riria kwina bokwao na nyingi kuringa siliba oja bieje bire bingi na gukura akiumiaga na kiendagwa ni antu na turia ya Murungu imwerekerete egitariri nije uniwe u nandi nturene mbije na mantu ja mungerere egitariri nije akinyite ariku o murigi ugeto gimigira uju jukia rugono nandi aja wetu Mwangathia charia to be specific ni onkorerete aja Mwankanda kinya uonde aja ni gwakwa mbitagwa Julio Mbijewe Julio Mbijewe no Julio Mbijewe mbere kwithira kithomo giakwa kwithira ndetre school ndathiria ina primary school yetagwa Nkwene primary school for my KCPE ndeta secondary school Kobo St Pius seminary ndathiria my KCSE ile tutaga O levels then da proceed to Kenya Science Teachers College kuthithia science education, that is mathematics, physics and the PE, physical education. Go nyamantu ja PE actually I think ndari number 2 best student that year kilimantu ja physical education uko uno ntruke medhombe mono sana tumantu PE but dino baruga kwa ya Kenyatta University kuthithia beyond science igitari unio yari igitari ri muno ria kuthugani na tankarithia ndiri Kenya Science mbere beta Kenyatta University kana ita beta Kenyatta University so Mwankanda lazimika gwita ko discuss with the principal of the nandi aja wetu Mwangathia charia to be specific ni onkorerete aja Mwankanda kinya uonde na kwa hivyo tola kampugere ni Julio Mbijewe basically in Julius Mbijewe Julio noe na ndio wantule ne twitura na bakiambi na ba Solomoni na ba na kina Kangoria twiringa musakaranda bije bya nande ntikumenya ketha bya menya mantu musakaranda imbio no ntura kwa ura njene kwage amugu ibwe tabukambiri tenderia na ndo tenderia wejoka yo rwiro karinga na maguru kamatuka munkana aria na ndija mtu mumuturi wetu etwa Kangoria wari Kangoria ari matata nkuru kino ntwari nganya musakaranda amaru akathungu bageta amaru na ndi muntu njo yaga gitaria muno turiana na ikio na kurinya Meru ontwire bura bukaura ikapapa wachokera kwa antu bakarika na nteto jeiria twacetha nchereki karakaringa kwa murigio wakaringa muriga kathiuruka narua ntugwitikia na vetu ba menchere kimbi mzee antumaga nkamatuka charia market na tuge kuma jagwita charia market ija kilomita ijiri gwita no choka ntadhirie ndeka nyingi nontu ndeta na mungerere ni kuma kiri baisikiri mungerere ojura jwa baisikiri ekura na ndicho alitwa
watuika ijuniki kana ijutambuke gatigati na ndi twatumaira tuna gutumira kamuthanju kidogo kagujuitithia kana thigu o murigi ugeto gimigira uju na ndi nture ni mbije na mantu ja mungerere ndi kuthiria college twajukiru batu thirikari oryo gwita kurita ngugi so ndandi ku teacher service commission nda mwalimu ndeta kurita Tharaka ngugi secondary school gutwa Nkondi Girls High School nondetere kurita na mathematics and physics na nontimbugire ni PE ndaithite very well nda games master ndene ya school area na pia secretary wa misetho ndene Tharaka division yonde there yari division then Kilimanto ya misetho although it comprises na arua ni district irino kana sub counties ijere so ndeta kuonania expertise iwe ngwa misetho na actually ambuge today that ininda ambiriria ndivo ndene Tharaka twambirie school yetu au alafu yetana ndi to those other schools na vile vile twaithia taekwondo ndaithia taekwondo kidogo naenda bilio training ndakaisha school yeu au so tuendelea kulitana school area na kulitana mathematics and physics na ndenda anto beta to records tikulikana exactly mwaka yuli ku tikulikana kethira ni 2000 kethira ni 2004 or what kukwirio kulikana we were the best na physics then this division yon the or eastern daitana physics you ando betabata those records so daitana na Tharaka at the same time daitana nondo nabua kwaso nondo tuko na sako ije ya Tharaka Nithi sako transition sako ndase bambe asionde nondo noto ina ndi master mwega muno wetako Faris kile munyana ibubaga sana mwire pongezi sana ale onkodi dere nyakeda na retire nondo watu ali bachelors nande hatwira fui bachelors bugatinda kugathina muno ndivo kali iro cukuru so twitiga tigo chiro akitu taroga ko nyo cukuru kachaitwa kunda market ya Nkondi ende kuma udainya tha mugwanja no gorora ndete cukuru so ninda kwa mujara yako yogito junde yuta gisako ndase undagora pick up ndi Tharaka junde ndatigara siringi 17 ndasevu ndagura pick up ndi Tharaka na kwambira kugura ndengo nyaketho twiritana so ndaritana Nkondi alafu ndikuma Nkondi ndaringiro transfer ndeja Kaongo secondary school na kiuma Kaongo secondary school ndaumire straight away mbere tagusabu aritani ndene Kenya Union of Post Primary Education Teachers zato gwita Kupet na ndauma class ndethera ndino bisi mutindwa nengi maua gusabu kiamaga Kupet monkare ndaumire ndetana ndi kwa MCA so basically ni Kilimanto jangu gijerete jakaliyo so utionda umire college Karakaranja ndetere straight ndandi kwa thirikari ningwitikia rugono ruru rwa mweshimiwa Mbijiwe rugukenia muno na ukugwirwa ni ru na ukuthoma ja maingi kumanya nawe gicunjina giki kia mbere na ndenaru agatutigire au mweshimiwa Mbijiwe agetana mbere na rugono rwawe ntuko ya ruju nikenda tumenyithia nkuruki ni jariku abangite na ni jariku jari mathwanyo na jawe mwakene juju murithi wa Meru TV.